New Trap National Liberation Council HNLC lembaga kerwa balasoi do ba Bobby Marwan, Chairman cum Commander-in-Chief, baru ba San Kuparnong Trau General Secretary cum Publicity Secretary, kalapan pau bagi ni kinoyalam, kinam wane sementa se kamiet ya keren yusok, lada ke sorkar kam weng shwa ya ki mukaduma persya iki dekot ke council. Haka kerwa aka khatnyo tere unai wing arja arpulai ke HNLC kala ong baka wat ya kijing ya keren sanhima bat ke sarkar India ban wanra ya ke songsuk songsengan bat ke ngej ban lengba ke jing ya keren ban la ban poisya ke ke benta om lengba kijing ya keren ki bada bu kendon ke council kala ong balada hapan bu kendon ru haban ya menjur lang daki ar kenhun ban ya ke basya penya tang hakawai kaliang kumbalong hakabas dang jong jeng kren yasuk hapo ka jengalam u vice chairman berim Henry ka sarkar ka kwa bau chairman bar u general secretary ban wan shakman la ong ka kerwa da ka benrap makam pediang lada om weng shwai gi mukaduma persya ikini lani ka jengete kular sange yasiat habban yasoi da ka penpau baka seng ka syanya ka jengalam u ba temiki lalu u vice chairman bathamai ban lam khmat ya ka kenhun sya ka miet ya kren yasuk ka HNLC kala ong baki jeng kren yasuk kan long lingba ki jeng tai baki jeng merjingmut Henry ka sarkar India ka kwa imat hakarukom pendam ka HNLC kala kedo babun teliki sengking atiar ka North East India kila pendam bat i no elaki seng penban kamdan pat ka jeng kren ban weng ya ki jing e haba penkot ya ka kerwa ka HNLC kala ong baka kwa ya ka syong sok syong sngan ka ban ne junom da ka baburam ya ka jing ang not ki pat ba neutram bat kala benrap baka persya ya ki jing kren ya sok sipor ki bala ban pentelot ya ka jing don kum ka jat benriu bat ka hok haladihi ban simrai